Why don't we just lift our hands to heaven? He's in this place. We worship you, Lord. Worthy to be praised. Holy Spirit, everyone needs compassion, love that's never fading. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Come on, church, with a big mighty voice, you sing, Savior. Savior, He can move. Yes, yes, He can. My God, He's mighty to save. He's mighty to save. Come on, from the top of your lungs, you sing. Forever. Yes, Jesus. We worship you in this place. Jesus.
Church, why don't you sing with us? The Father, the Father, church, we thought you had YouTube Savior. My God is mighty to save. Yes, you are, Lord. He is mighty to save. Just the church sing. Yêu tao ơi, một phòng malo, một phòng tặng cho đi thôi.
Mawilo eiki na ke whamaui ane a. Kei ta tau pe ho whamaui he a honi. Kei pe he pio tai ngā. Mau whawhetai pe kono ngā koe aho ko eni. Nā ke ngauhi mua ki mau tolu. Ke mau whia pe ke mau neke neka. Kei ke tala mai koe ke mau mamahi. Kei ke paloa mesi mai koe. Kei ke mau tae fōu i ha mamahi. Koe mea pēr mau ilo, nā ke ngauhi e koe aho. Ke mau whia i o mau whahiki i o. Ke mau toi tokanga matau ke mea toi hoko mai e. Ko whina ngā lo, ka mea e te mau whai ki ai. Kei te mau whai ke whakahoho loto. E loto e tangata. E ko e hui ki mau do. Kono hui ngā, ko holo lau maari e mau ni o ni, ke te tataki ki mau tolu e ki ke awhiona. Pe he ke wholofola ko ke ongi. Whanga ati ho, whanga sipi ho, sipi ho, kone. Koi tāpe kina mai e ki ai, ako ko e. Tāpe kina mai e, o taha o tope. Kau taki au ke siasi awhiona. Walala pa mo mahi. Nasi whamiri ko toa meu mau tuku whakataha eki. Ke whakahiki ki rea whawhai kuna o siso. E tāo moia ki ne mau e whakapapa, e tāo moia ki ne mau e ngea pa moe langi. Tuku moa e ke whakataha anga pa ni kei heni ko lamma rie pa ne tataki ki mau dolu. Ne he kamata anga ki hene whaoso. Ki he wafa o siso no ai siso. Amen. Amen. Kore ki mo mea ki lama mau au pito. Ogo taritari, loto fia moane ta taha doke. O atu fini. Mai ba mo fa e a o be ki tau fa nau. Pe ka pau ko ha fo tai men ki de koe. E ki heni ke kau fa taha mo ki mau to, sasi an stop ko church ko sasi o malava. O mau taritari loto ko ma mau fia au pito ki taritari ma ke ko i he. Welcome you to this place if it is your first time joining us. Lawang pe kene i he iki ne fai tāpu ki nei moto. I he whiawhi te tau whai. Toko tui, o kuke i he whaitu to tonu i he whiawhi. And I believe that you are in the right place this moment. O ilo kia e mea lelei teu he iki. Ke oatu ke maau. Kono ngā kene polei pa ne hiki a kia ko tau loto i he aho koe ni. I believe God has something good prepared to encourage your lives. Ka ki mu aia o kou Kare be o kia ia special te tau atare o he haua koe ni ke wanga ki he tamataha kai kene whahoko mai. Special o ska patau tapu hoko mai. Malo apu. I o koe toko taha koe ni une whai special o koe tau whai whikau ia ka me tonga. Whikau hasta ki walu. Kaya kita faham spasi tayo tadi itu kita tahu. Tege o mahapa diva i o viatu ko diko pa mano rahi ki o tua. Ngā ko e whainga maari o whātāpai e whaitikau. Ke o tua tai e ne bukiki o whaki hiwa te ki whanau ki wholofola e o tua. O ko tui ko e wholofola e o tua e hoko e ko e tāpua. Ka te o hiwa pe he whiawhi ko ni. Ko ngā ko e kokutare riti a whawhetai ki riti. Ko e teki o hiwa te whaipea ki taroto no. Wau e tō tahana e whakafua whakamui he eiki o whamiri. Ta hiwa wa, nei whai he eiki e mea whakafu ke kumo ui. Pea moi ki he eiki na hangeho no luma i au. Pe au ka taimi ko whai e raka ko ia ma ho hoa i he jaspen te gosi o te whakamalohi au he hoa ko ngā ke teke au he hapa katoi tāpū. Pea osi au katoi tāpū pea ka hiwa ni ma ko e fofua taimi na whakatua e siasi i no papu i wawa whawhetai ki eiki. Ka pau e fua ko ia. Pea ko mea ko whamalola he ki eiki. Ko e fua koe nei hai ko toa whai koe ke kumo ui. Toko mea ka whai whikau e toko tolu me ho mau ki mo tu. O au, pea ko sisi i au koe whai whikau koe e Assembly of God o sopo tau wha, Sione ki waru, pea mo whai whikau te ki tau whiwhita ai koko ne uiat nei kure koe i hapai. Ka ko mau tolu e toko tolu nei ai fua koe ia, e ki nei kamata ia te au. Pea ko wha maarolahi leo ko mai heni o ku hoa ku ma lotu pe e sasi koe ia o e tāki starek. Ka toki ilo ane po ku mo tau seves ke pautang ko hoa sāpate ko ta aho
lo tu he o si peta tu ke lo tu koe fa feta ki he ki wa nga ko fa le peta fa feta ki he ki pe ka pa mo pe mo to na ha wi a fi hi va mo si asi pe ngai ho lo to ke ni o hi va pa te hi va he fa ko ri ki fa hi va pe ua no pe ia ka va pe ko e ta hai ni e fa ko e ho ki te na sisi ko ia o ku mau to fa pa ko sisi ta ha o ku lo tu he si asi ko ia ko mo pai faith ki toko taha ka ko ni kon ki wa ko ni ngai fa wen ko si taha ya mau tolu ka me la fa e ki mo wi pa ka le ka te hina ko ni ka pa wen nei kai ke fa e ki e me a ki a te au e fe ho tau tare ni ti ha ona be a ko to ko ya ko ta pa ki e si as ko ya be a ko ni ngai fa wen ni ke hiva pe hiva ura ki ko hala ko na si ta ko mi mo ta ko si su ko si ko himo a fuga hoku mari ka o te mo pata ko tau e hiva o pena si tataki ai si hala via tolo losa ko ke tai ni ya ko sio ba pe kai ko manatu ba o pe ke hala ko ya o ba ke tau fonga to le mama ka pa ke tau ke ba ko si skola si haleluya amen ai wa tanda wa Oh,
whakatau kia koeni. Ai kamata de fiafi, hipa na mawhakao sia ki pia mo to whiwhine koe ni ta mohe. Ko tala loto ia a eku tamai. Whawhetai ki hei ki em. Ko le tala loto ko ngā ko urunganga pe ko tonga moi ko eku tamai ko tangata hanga whetaa whaluria. Kai taimi koe na riri wa he otua ne moi he aho ko ia ko se kotalahi ia hombau siasi. Na mautupu i home siri ana. Ia ne whanonga pe ki he malanga i e whorofola e otua i hombau motu po tatau pe. Ko ne tāria si su kono eku mo le whamoui. Ko sa apate ko ia ne amanaki e ke malanga e kutamai i he siasi. Mau siasi me siri ana. E taipu ne tāria si su a hope taha wa le tamai o talangi whaiwhekau koni. Kata whamore more. Whakafoki atu ula kanga kotoa pe he siasi. Ko hunga ko utari tako e sisu ha ko fo ha ko sisu o mo ui. Pe ko riri ue ta mai he kahiwa hiwa wa o mai ke ui ai o toa ke de mo ui. Pe ko tata i ko ni de mo ui. Ko hiwa ko ni ko de tana loto. Na ma hiwa ta ko ta mohe ane fiafi kai te hiwa fo ka sia toa i ko tu e hoko ko pore ko fa to lahi. E ko tu ko to ta ko pe ha he fiafi ko ni fere nahi. U fa fa ta mai fa pala ia le to ke to ke ta mo ui. Ka whakawhetai ko ngā ko sisu ko e kune toko kātoa. Tau peheni pe, ko ngā ko e toko taha ko ia. Hallelujah. Pea que o tau hipe ki ai
Amen. Kaya malawa ay amea ke tuku a ekukiwa. There is nothing that can stop you from Te mo praising eku fiefia. or my rejoicing. Kono hinga pe sisu o mea o ke fai e mo. Because of what Jesus has done in my life. E na mai ko folofola e. Tuku ke fato katea tāna ki mo e. Na maloia hiki hiki ko maulo to. Whanga ko maulo maria mi o folofola. Te te au hinga keki. Te uia e mau mo ui. Whanga sipe a whiana. Te mau te ranga o te whawhi i mai ha sipe. Kono e ngāke wha mo ui ki nau. Wha mālo, te mau hiwa whakataha pa mai tamai e ki. E kai ke tuku, ai mau hiwa pa mai mau whiawhia. Kono e ngāpe koe mea ngāke whai e mau mo. Peo ke eka kai nau whi maa o wha mo ui ko ia e. O nau tāri mai ka te ki mau tau. Pau he kai ke mau whaata ki ho wholofola e ki ke mau ki ke mau tau. Kai ke aonga e mau mo ui ko ia. Te mau tāri pe au ki he wani. Kai ke te wha mo ui halau maari. Koeni ku ke omi ui ki mau tolu hakuonga pe hei. Ui ki mau tolu e ki ke mau tuu mau ia te koe. E loto ku whakaata mohoni kia te koe. Ke lapa ke ala mai a whiona i hon lau maari e ke te whakawhetongi ki mau tolu. Te whakaliliu ki mau tolu e. Kono hinga pe ke lang ia pe ho huawha. Kore kotoa e ni a malo hi ho huawha pe sisu. Amen and amen. Tau hoko nei me whoki eni ki he tau awenga koe o whakatu. The thing that has already been established. Ai koe mea o whai ni kono walu lau maria. So today we'll be talking about the 8th gift of the Holy Spirit. Praise the Lord. Amen. E koe mea ofa hono walu. Koe anga kātaki. Koe anga malu. O gentleness. Amen. Oku mahalo ulava ke whakamatalai I he whaunga koe ni, ke mahino ana. Only one way I could share about this gift of the Spirit. Ai koe whahinga e lava ke whakamatalai I ha taimi, I ha taonga po ha ngāu e ha mo ui ata. That you can see it being illustrated through someone's life. Kai lava ke whakamatalai taimi ko ke nofo no I ai pe koe. You can't tell the fruits of the Spirit. Amen. If you are just Whia mau ia ke whai ha mea, kai lava ke whakahai ai. Ai o nganga ko e ni pe koe mea awha koe ni you lava. need to be working your faith so that the fruit of the Spirit could be shown through you. Ko pau, o ku whahanga, ko taimi koe o ku ke ngā o wha I mai ai anga o ku molu, pe koe anga malu. Amen. To show kindness. Pea I he, ai ko taimi koe o ku ke whetaulaki ai mo ha mea o ku opposing you o ha mea o ne mo whekuki pea mo ia. Or something I ko mo ui. something that you face or you struggle with. O ku ke hanga whahai ai a ho puke ho mo ui ai. Amen. You are able to show how well Yes. you are to hold your life together. You will show how you can control yourself.
Amen. In a situation that friction is really strong, you know, and then can pulling down but with gentleness in that specific time in your life, you can still control it. Amen. Amen. Neo ne vela toha tua mo mea o tau ke moko moko pe. Even though it is hot, our situations are heated, but we Our life is not depending on what happened in our surrounding. Amen. Amen. O kaya mga tuonga ay may ako hoko ka te kita dolu ia ihe atakai. No, you are the one who control ay atakai. Amen. Kaya may ako ite kay your decision making will make sure that everything around you is okay. He kono hinga he ko tua ia pe mo ko. Don't worry about what happened. Itua. He ko hui ko ia he o tua na kai ke hui ko ia maman. No. Because God had called you, not the world. Aba na hui ko di maman. Pe ka to ka ke me o maman. Because if the world had called you, you would worry about things of the world. Hui ko ia o tua. But God has called you. Ko se fa mabahe ko ia. Ho mo hui. Has already Ke set o tua. out your life Me maman. from the world, Ke hoko ko ni me nga hui. so that you become His Ke instrument. ave ay ni yung olele ki maman. Tell His good Dia news fa to mo hui them. maya ikalang mari. To bring soul to His kingdom. Amen. Ya ko maya ta ko fa. Pia ako ke fa to nga ile wa ko mo i dai meta. Ke ko nga ta ke lawa ke te fa matala i ai. If you know this is Okay. not part of your life, Ka ki hata haya ke hange mo ka ha feeling o ko. Amen. Okay. You are okay with everyone. O kaya ke makatuong nga mo uya ko he tuong nga ko level o kaya mo uya ta ko tage. we don't No. compare ourselves with the lives of others. You are tu pe ko he tuong nga ko level o ko ia. O yang malu mo yang kata. Amen. Pag tu imahalo pe o ki mahino ia ka te mo do luai. Yang. Maybe Na ko ulungan nga ia ko ya, ulungan nga fakalau mari ia. O to ton ya mo oni ke mau e fanau ai o tua. and gentleness is a spiritual characteristic which we all possess as Kaya mau e fanau mama ni, fanau ai o tua. not children of Go God, ahead, but children come of God. Kalau mai le ka pau tau mo ui ka pau tau fonu i he lau mari e. It says that if we are filled with the Holy Spirit, Ya to tonu ke tau a eva i he lau mari. then we should therefore Amen. walk with O le His Spirit. tau lau tau fonu he lau mari e, kau tau a eva tau dolu i mama. Let us not say we are filled with the No, Holy no. Spirit by walking the world. Ke mau pe ke tatau. Ai, pe mo e, hangai ko fatau. We need to say Amen. that Ko be ai o tau fai. Tau malanga e o le rei, pe tau. Ngau e o le rei. we share the good Ko news tau and ni ma. to walk with the good news. E ko me ai ko vai to la he no. Sio mai pe na do mai. O. Ko me ko na ia na te fai foi me pe he. Because No. there are many people who see different. No. O wana ai ke le pe he mai mama ni ka tau do. But let's not let the world speak like Tau me ko e tau ave, tau me ko tau ngau e. Yeah. Hallelujah. Pega ke lava ke ta ofia e tau fio ki ta tonu hata. Patonga yang ai ulunganga ko ini. Ani mo falong mate. Hana me ta ofia ko mo fio ki ta mo to ko. Why do you stop fellowship with your Apa mo hang pe ki fare lot ken tau lot fakata. If you come to church so we can Ta ko fe fellowship tu pe no together, mulava fakata hai. if this is the only Ko place ke mulava mo we te can fakata ha together, fe tu. but we can't be together anywhere else. Oh, come on, come on. Come on. Amen. Eh? Hallelujah. Gentleness. Got power under control. Amen. Malo hiya ko pa. You control it. Because he koi fua rau mari ma oni oni. Eh? Fa fonu aki koi. Fua ki atu ki te koi. O tua. Ke lava. O whakamu ui mai ai halau mari. Ua te solo naika. Ua te solo naika. Ka koe wahe hono wa. Whambe ke tau sio ke polo polo atu ni. 1 Thessalonians Ya. Ua ki wahe hono wa. 1 Thessalonians chapter 2.
versi, te lau me versi, verso no fitu, o 1 Thessalonians chapter 2, verse 7. Kana mau ia te ki mo tolu i he anga vai vai. O mau e ake ai anga vai vai. Ka ko anga malu ia pe ko anga tataki. Io o hange ko tauhi o kune tauhi ofa a ene whanau. Someone read it in English, please. I'll bring it up here so we can. 1 Thessalonians Mama in chapter them, 2, verse 7. It says, instead we were like young children among you, but we were gentle among you, just as a nursing mother cherishes her own children. Hange ha whae o kune hanga oha. O ohi a ene whanau, o kune ngauhi a ene whanau. Just as a nursing Hallelujah. mother cherishes her own children. Amen. Amen. Ko whamatala koe ki Thessalonica. This explanation of gentleness in Thessalonians. Ko ki sesi ko ni mahalo na tau pe tolu pe wha a hono fotu. He says that this church was probably only 3 or 4 years old. Ala paula ke fitu ke. The Apostle Paul had gone somewhere else. Ko tala mai i he taimi ta tau ko me na e fotu ko ko siasi ko ni. But at the same time this church was established, Lahi au bito a hono whakatanga e. Lahi au bito e ngahi mea na nau fou e ngahi ahi ahi. Ta mo ngahi pole. he went through many persecutions. Yeah. Te tala mai he ni, ta koe haku mai ni koe tohi mai na paula koe ka te nau tolu. And he says here, the Apostle Paul wrote to them and said, Mai mo kataki ai tui, kataki be. Kataki ahi kono hinga mo si tui mo tolu. Amen. that you endure, persevere through all the trials. Te Thessalonica, mo iloi ko mo amanaki lele o ka iha tangata. He says that Thessalonians know that your good hope is not Mo ilo in mo vain. sa mamahe ki mo tolu ia. God has already Ko sent mo you amanaki lele o he ki ko sisu ka lai. So your good hope is in Mo te Jesus. mo to kanga mo to he lawa mama ni. Don't worry about what the world As says. to mo says, o te mo to kanga mo to he lawa mama ni. Don't worry about Tala what mai the o world ke says, pehe, church. mo pehe, mo pehe. That it should be like this. Tokanga mo ke lawa e o tua, he kohia, o ku ke tau hiki ai. But Amen? let's take heart of what God Pe kohia ku ne says. tokanga i koe. Because He looks after us. To e lo ai mo ia ke e ki he tau to e tokanga ke lawa mama ni. No fo pe ki tau tolu, ke tau tokanga ki he o tua. Let's stay focused on God. Tamai, na mau, unu atu ke te ki mo tau. It Hallelujah. says that we Wow. E tau whakau e au ki hataimi ko beheni mo ia paula. say that Paul's life had gotten unto this point. Ke taimi ne ke saulai. If he was still Saul, Te hau ia mo i ke e ki kau ke iai pe kau saulai au nau whaina toro whamamahi. E kau kristiane. and that when he came to Eh? the Lord, that there were still Sauls who were persecuting Christians at the time. Ka manatu e paula ki te Thessalonica. Paul reminded the Na mau Thessalonians, aru atu ka riki mo tolu. we came to you I he hanga ka ta. with gentleness. Hanga malu. We came gentle among you, Hange hawha e hune hanga o toka ngai. just as a nursing A mother e ni ki cherishes whanau her tupu. children. E koe uhinga i whangi whanau ki i parewai. These those who are young. E heku whakakau koe ke taimi nau tupu hake i tonga. I thought of my childhood in Tonga. Mo tolu e tupu hake i murini. Kaya mo ilo i mo tolu e. For Mahate those mo who tolu don't- whanau pe hata anoa te mātua ka mo tolu. You wouldn't understand. E wilo he wha e koe nau tupu hake ai. But the mother I grew up with in my childhood, A taimi ia. Oku, ko pihau ne whai pe ia mi a kotoa pe ia. He api pe. there were times where I thought she did everything in our house. Ke whine nai tui tui. She was a woman who was a sower. Ko lahi e maua i mau mo ui koe ne tui tui. She sewed clothes. Pe tai be pe mea toko ni au ne toi. Au pe ki pe to te whai ngau ki mea toko ni. When she was to make food or prepare food, she would Toi kumi holo pe moha whewhi e moha mea ke ngaupi. O mai ke tafu ke. Ai ke whakamoho a ke haka. start the cooking, prepare cooking. Te ka alu, o ke poka a ngā. O nau o ko whai tutu mo ilo ki mo tolu kone. Tutu i tō ngā. If she was to go and O help ko make kai the paki ngā tupperware. ua si si ia. It wasn't Koe a small haka or e easy tutu job. ahe. Aho kotoa pe. We Aho have kotoa to pe. beat the tupper cloth Koe whi ngā kono i ngā ke mau haki ko ngā ngatu. just to make a Tapa close.
Ke ave whakatau hono inga ke totong ia ke mauako. so that she would sell and pay our school fees as children. Ka hangawe maa ia na nau whai. It is not an easy job what my Oi ni mother ko did. Australiani. Here in Australia, Ko ala pe ke missing for la ku ke ba la pe ta ai. we just go to the washing machine and put our laundry in Oi and ko clean. pe tu pe tu he McDonald whakatau ngai pa ke alo i ia. We can just go to McDonald's and buy our food and that will be it. Pe ka pate mo ki whakawakai ke kau tama ta mutu muta whaaki. And if you can look around and Ngai fusino la la pe he na koe kau tama. Koe ko unga o wai fitu o se pai. Ani nau tolu koe na kai tolu he aho. Toi whenga pe ki nau tolu he nau kei pe ke kai tolu he pouri. those who would have 3 meals But a when the day, man of the would world, have 3 meals a day. E kai tolu whai pe he aho. Yeah, you should have. Pe ko mo e loi. Koe mohe ai whae e haua tolu pe ai mohe. E toi tū pongi pongi a pe kalo ngā koe teu teu e mea takoni he pongo. My mother would rise early in the morning to prepare food, Hange koe whewhine o tala noa ki ai a polo ea. just like the woman Tū kei po uri in pe. the Proverbs. She Kono rises ngā. at dawn Koe household hono whāngi. because of her household and her family. Ka he taimi koe aku hau ai koe ni koe. Ki he ne tama. But when it comes to her child, Sia si koe nima ta tau pena e whai ake ngā hau e koe. the same hand that did all Koe the sino work, ta tau pena e whai ake koe. E tōanga koe. the same body that did all the Ma work, ke he taimi wāla i ke pepe. it is different when it comes to its child. Ai nima nai tā ake tutua. The same hand that was Ai nima nai. working, Ai o haha tā ake here peru e whewhie. Ke tafu e haka. the same hand that was used to work, Awa ne hao koe ke tama. Ma when ke he it ne ala comes kia. to her child, Molu ai ne ala the kia. hand is gentle. Ke he ia. Whewhine ia koe whewhine o. Ke he me whewhine koe. She Nai is koe a mahe. different woman from when she is working. O ko tala noa ki he anga kātaki. This is the O tala noa ki he anga gentleness, malu. the gentleness. Whakataka he apostolo ke whewhine koe. This is O what ke mau tau e God mahi whai mo alluded i. to. Mau ilo ki mau tolu koe ni wai mo whanau tuko. You know, Ai whelau lau mo whai. the sacrifices we make for our children. O koe whai ngai ni ihu na me masi. Koe kilo pahamine. Whanau i mai ki. Mo tua koe ni. Some people say we don't Mui know. te koe ki mo tua. E nake ai e koe e whi lea ka. Nake ai e whanau i mo tua. Kātaki i pe. Anga kātaki pe. Persevere and endure. Tamai, koe whau ngai ni talan. Te sao nai ka, koe whau ngai ni na mau alua koe ka te ki mo. Paul said, this is how we were to you. Na mau ilo e ki mau tolu e mea na mau whau ai. We know what you went through. Na mau ilo e ki mau tolu hono whakatanga i ki mau tolu. Persecuted. Na mau ilo e ki mau tolu o mo kei pe whakalau maari e. We know that you are still babes in the faith. Ka kono uhinga ka na mau alua tu he whaunga koe ni. But we came unto you with Kono uhinga peke i gentleness. kuna e ki mau tolu. Just Amen. like E ka ki lawa ki mau tolu e ke mau whihanga hangai ka mo ki nau tolu. I kai au pi. you cannot face your enemies alone. He koe hau e kau ahi ia koe pore mai koe ka te ki nau tolu. Nau hau pe ki nau tolu i o lunga. Amen. Because when trials come, they came above them. Pea ka pā te tau te alatu i o lunga. Seso eiki. If you were to go, Kei ki lawa whakalere i he ahon. you will not be able Whainga to taai. face them. Mai toki lawa he ui ke kahau. O wai whainga ni hia e a o bea tau taha. There are some for weeks or years. Anga malo. Anga moko moko. It says here with gentleness. Whaunga ni na mau alatu ai. Just the way we came among you with gentleness. Ke taha e koe ni ko whaam ki o mai ka ting tau to. At one point I want to bring to our E attention tei ka mau tau maa ua e anga malu. O koe anga kātaki. that when we have gentleness, O mau ilo i mo oni. Ai kakai koe ia. Iho mau ātakai. Amen. we are able to know. E kai te lawa ke kanga those koe tala who ha taha o are ka pau te ki i he koe. We Amen. will not know No. those who are with if we, E kono hinga o mai fua lau maari ka te tau tolu. because they are fruits of the Spirit. Ke ewa te tau hanga whakakala kalasi. Ai kakai hiri koe au tau o lunga ki tau tolu. Then we would not Amen. categorize people. Koe tu unga e koe.
o tau mai, o tau malohi ai. But with gentleness, O tau lava ke puke ai, neongo ai malohi mai ai mo fili. calm and control under trials and pressure. Ko hanga koe o mapureti koe, I he tuunga o e anga malu. That gentleness will take over us. O malawai, ke ilo e tuunga koe o tahu. I he taimi tatau ke, ko taimi o ke respond, ko taimi koe o ke ngau e ke whai hame, o ke ngau I he whaunga tatonu ke whai ka te ngau. Amen? And when you work towards them, you work in the right way. Whawhetai he eiki. Tāne Paulo he vesi nono. Nana I te mau kumi ha whakamao me he tangata. We were not Wow. looking for praise from people. Lahe tau tolo, tau sa ia tau tolo ki tau. Tau whaipehi ngā le rei whamao ia I tau tolo. Some of us, we like when we do good work, we like people to give thanks to us and to Yeah. thank us. O ki kai koe anga malu, ia koe koe anga kāta ki. Yet there is no gentleness. Koe wai whaiwhekau, mea ni ko whaipe ngā ue, ko koe ki whatoka ngā. You would say, Pastor, I do many things for church, but yet you do not Koe ki know whai this. hamea kono I ngā. Koe ki sio ko ngā ue, I se no e ki. Wouldn't you see that I am a working part of the body of Christ? Malawa pe ia. Malawa pe ki whai. Ako mea ni ko tokangi ai. E o atu ia, ai pare koe a koe I mamani o ngata pehe ni. But if I was Ke nofu mo ia, kai tuku, ai mea koe o ni teu teu I. Maau, ki o atu, ai ia koe o tae ngata. but our Okay, heavenly poke. reward is eternal. Ke poke anga malu. So hold unto Ke poke anga kātaki. E koe ke puri ha mea ki ono fofonga o whai. because everything is Amen. going unto God. Power under control. Koe malo I o malawa, ke te puke puke. Tānge pau. Paul said, Pe mea te ki mōtolu, pe miha ni ihi, kehe pe. Kana e ngofua pe, ke mau whakamawhasia ia ki mōtolu, o tāu me kau apostolo ka laisi. Hallelujah. Amen. Mona Paulo. Amen. Pe talange si su ke ne kau wakonga. Jesus said to his disciples, Ka mō ka alu lewa, if you want o to awe e ngō lere, and say the good news, o te mō alu tomo ha me, don't go with anything. mō alu pe ki mōtolu ki. Just go with. Pe ka Paulo hei ke talitali lelei mōtolu he whare ko ia, And if that house doesn't receive you well, pia mō taftafi I lewa e fuko e ho mō ki su mo mea, then pia mō hiki atu lewa ki ha whare. dust off your shoes and you go to the next house. Aia kono uhinga he nai tala mai. O to tonu pe ke mau ai ma. E te kina o tolu o ngā ui he whare o Sihova. Me he whare o Sihova. Amen? You should take bread for those who are within that house of the Lord. Te ka pau te muat mo tolu a ahi. Te kai ke tari mai pe he fo ulaki aho pe. And if you go in that Te ke toi viria house, pe koe. Whi mo toko e mata pā foki. Whi mo toko. they say, open the door. Koe fufuatai, ko poka fufuatai mea ko mo toko whisi o whaki mo toko taha koe ya. This is the first time for you to see someone new. E ne tue fuho ware pe. Si, koe pia te peo koe ke whaka maria a ni kai whiu mai te. Hei! Koe anga malu, But under gentleness, Io toko wa io te au te pehe ma bom bom. you are able to. Pe te uto ka pa ke te ala te mau te mua. Tai ala te au ke he. You can go again another day. Koe malo ia under control. That is Amen. power under control. E kai ke lava ke ave si su ia ki he tau i he. Show Jesus if we are. O ave si su he tai mi kau i he. We can only show Jesus koe if fua we ia are lau mare humble ma and ane. gentle. Amen. O kuia ia tai mi to tonu o ne o mai ke whai ai e me. Amen. Pe e to tonu ma wai pe ia tai mi ai otua. In God's right Ke time, he ia me tau tai mi. different from our time. Ke he au pito ia me tai mi ai tau tau. E tohe alia whataatawa he tahani mama ko vesi kono ua ki. The book of Proverbs. Au pehe ano whakarea. O ku te ke i atu ai hou hau e he tari whakawaiwai. Ai a koe anga malou ia. Ko koe anga kātaki ka unga wai ake ne whakawaiwai. Ka ku whakatupu ai i tā ia i he rea whakamamahi. Wow. Tamai, whakahai. Te ke i atu ai hou hau e he tari whakawaiwai.
Ko tari ake anga malu. When we respond with Oh, yeah. gentleness. Ko tari a koe ke tau alu ko ahi. Whima mau peke whakaha I mau peke. At all times, we Ai anga should ka show taki he taimi ko toa. at all times. Whakaha I anga malu he kono ngā e siofi pe tau tolu he kakai taimi ko toa. We have to show gentleness Hoki langa hala te o me au pe he mo when we pe. do wrong, they will look at us. O ke puke pe he anga ka taki. But yet we should hold on to gentleness. O ke puke pe he anga ka taki. Filipai wahe hono wha, pa koe vesi hono nima. Philippians chapter 4. Tuku ke ilo e he kakai ko toa pe. Ho mo ulunganga lere. He oku wofi ai e ki. Wa. Let your gentleness be evident to all, for the Lord is near. Ulunganga lere. Whakaha I he taimi ko toa pe. So, He tau mai oku wofi ai e ki. because the Lord is near. Peha mena e fuoloa ai. Tapai na e ofi e ki ke toko ni I koe. I he taimi ko ia. He says that God is able to help you at that time you need. Te o ai peke ke ilo oku iai e ki. Ke ua na ke toi whai. Ha ulunganga ke hempe ulunganga lele. You know that God is near, that you do not wander off or astray. Ia ka paure no tau te whakahae ki tau tolu ia. Ha ulunganga ke. Me If you are ulunganga to show lele. the characteristics So ko ianga of malu. gentleness. Ia mahino rewa. Koe vese ono whau tau mai ke fia mau ai pe ke. Koe ke taha fia. It shows that we have to rejoice. Pakai yang itu hanya orang tak off ya, tak fia. Mak wai pe Stop ke us from ke. rejoicing in God. Kalau ingat aku ke malah bagi hati mai rumah ngalele. It's because we are not able to show fruit of the Spirit in us. Oke, me orang yang tak off kita tahu ni. There is something that is blocking that. Kalau sebagai hono tolu, des tahawa kau mai tahu tolu. Colossians chapter 3. Verse 12 and 13. Tolu tahu. Kau yang bagi mau tolu kau mau oni mau ofena, mau ai o tahu mau kakai fili ai o tua. Ai manawa ofa, mau yang ngalele, mau loto ngawai wai, mau yang malu, mau kata ki fuoloa. O fe tau fe kata ki akibe, mo fe whaka more akibe, o ka pau, o iai hataha o kukowi ia ia ki hataha. O hange koe whaka more e ka laisi, aki mou tolu, ke pehe, pe foki aki mou tolu. Whawhirai he iki. Pehe na e, tamai koe ni pa mono, mone ki whanau, Our Father and His children. pe a koe, e whai e, koe ki carnival na e whai he apiako, na e ako ai e whanau koe. There was a school carnival at the school that the children attended. Pea na iai pa moe whanki pare na e whoaki he taim koe They osi were koe ia nau. rewards and prizes. Se au ki moe ngahi spoti na ngā whai koe ni e ni. Peta mai koe whanga ki i ka koula. It Whangi was goldfish. goldfish. Pea koe... Tamai hao koe motua, tamai motua. Kai ke... Koe tamai a koe ni, kai ke ni ilo ia, kai ke ana nau ki... I ka koula ki nau tolo nau api, ko nau ki mea ko So tuku ai the koe Father whangi i knew ka that koula. they didn't have any pet goldfish at Ai koe home. fufuatai mea ka te nau tolo, ke iai ka whanga ki i ka koula. So it was the first time for them to Ia ko see fia a poke ki goldfish. whanau. And the children were happy He kono hinga he koe nau i kuna ia me he. because they won that prize from the carnival. Tamai nei alo rewa mo toa ko ni ke kumi haki i puha ko nsio ata ke wha oe whangi i ka. So the father went to look for a fish bowl to put the goldfish in. Tamai pehene alo atu na e ia e ngahi puha sio ata na e whakatau tua whakatau. There was many fish bowls on sale. Kana e mamafa no tau ne fitu noa i puha taha pia whanoa. And there were very price differences. Tamai and tana some ia e ki expensive, puha sio some ata e cheap. taha na e fu mama au bi.
And there was one fishbowl that was very cheap. Ai ko ki me second hand ia, na kai ke fusai. This probably was a second-hand fishbowl used E ko before. no ngai ta mai na tola be pa be ni mai. It was only $5. Ono mahu inga. It's worth. Ana de whakatau e. And he bought it. Ana be neo mo pu ha me te wanga pe aweno. Whakama ai ni ke ma. He said, I will clean this fish tank, this fishbowl so the Ka fish ave can de live in kai it. phone me vai pe ave ke whaki ka ko la. And then he Can I filled it up move it? with water and they put the fish inside. Na mai na o se foi ho wai ua ni hanga whakama a ko ni ko ko se ata ko ni. After 2 hours of cleaning this, O se ko ya ai vai ke ai mo. Ai me ko do be na te ma ki ai. he had put water and put things in it for the Ka tu fish. pure ba ke whaki ka. And he put the fish inside. Ana mai ka ko ya ma ke pe a ko ta ha. And when it was Ko ma te clean ki one ka day, ya ta. one fish had died. Whakawau si. Ai me o hoko ku mate ki ka ko ni o si whanga whakama. O ma a And the father thought to himself, why would one fish die if I've already cleaned this tank properly? To ya ope ke a tahate, mate mo ki ka ya ta. The next day, one fish had died. Ya ko me ta tau pe ya he fo ipo fo pe ko ya he a ko ya. And even on that same day, Ko ki ka ya to hono to lu ko to mate pe mo ya. 3 fish had died so far. Whakau re ba tangata e kamai ko ni. And this father Ane foi ha me thought he kono ngai o si whangi ka. he better do Ya ko to e something ita mo quick, whanau. otherwise the fish will, Mati mo his ginau children will to. be upset. Ramai na ni alo re ba kumi fare. Kia to ko ta. Na e ai ne puha sio ata pa gi ai pa mo ne ki ka ko lo. So he went and asked advice from someone who had fish and had a fish tank. Ki ha o mu o Sione pe ko ha o hinga me na mate whangi. To come and see the problem as to why his fish were dying. Tamai na ka ke folo ha ko to ta ko ni ne whakatoka nga e o hinga ko ia na mate whangi ka. Before the person had come, he realized why the fish were dying. Tamai ko no hinga pe ko ko ana ni hanga fufulu ake ki po sio ata ko ni. Na kai ki ton ke ne fai ai foi nga au e ko ia no fufulu ake ko. It was because of the detergent he had used to clean the tank was not the appropriate one. Ko poi ni ko fam ki o mai he ta no. And that's the point I want to bring from this Na mai story. wa tai mi tau feinga ke whakama e tau mo ui pe pe he ka te nau tolu ko ia. O tau ngā ue ka te nau tolu. There are times when we want to clean our lives and we want to make right, cleanse O tau ourselves. whakau kau pe ki tau tolu ko ngā ue. Ta tolu ia ka te tau tolu ke whai. And we think to ourselves that that is the right thing to do. Ka hono hinga ko whahinga tūkunga, ko e loto ko ia, ko whai aki ko ia, e tau ngā ue ko ia. But because of the kind of heart condition we have, condition of our hearts, Ko whahinga loto ko kai ke lele. it is not something that O tau whatoka ngā i pe o tau kei. Mana ko pe ke whakahanga, there are things that we still hold on to. tau whakafiu pe o tau kei, ta fulu pe. O ku kei hā mai pe ngahi ulunga o ku. O ku kai ke lele he tau mo ui. So yet we try and cleanse ourselves. Kai he but tei we ta tau pe o still- tau whinga i ke whai hanga ue ka te tau tolu. Pa moe ka kai ki ke whakamaa ki nau tolu. but we are trying to cleanse ourselves and those around us. Ka ku kai ke tau ilo. I he tau maa e whahinga tūkunga loto ko ia. But yet we do not know yet the O condition hange of pe our ia. hearts. Ha koa ko tau whangatama te ia ki. Ko ia. It's just like the people that was used to kill this fish. Te kai ke mo ui halau maari e ia ka pa te tau maa e whahinga. Ko mea pe o tau whai, ko nau wholo ko le pe ko nau te pūria ki nau tau. No soul will come to the kingdom of God because Te nau te siona tau ia ulan mata mai ange ta whape te nau hiki nau tau ke kitu. if they were to live afar, they would move to a place. Ke whainga mo uia o whaamu pe ke iai ai anga maru ka mai anga kata. In that kind of situation, we pray for So joy. kata whatonga tau ite e ka me tai mo tau pe. Understand that we are always upset or angry or frustrated. He kai ke wholo si me ai ko te pini ha taha ite i ka. Not long from there, someone else will also Ya ka pau mo no fo pe i whare ta. And if you stay in the same house, Ya ka pau ke pe mo whanau. and there are also kids, Ko mea pe koe te nau sio ki ai. things that they will see, Ko mea pe te nau whai. they will take after. Ko pore e aha koe ni. Seso e. And it's
Message for us today. Tại mình tàu phật cầu tàu yêu tàu ma on đang tàu tàu cầu quá We think that we are righteous more than our fellow brethren, mà lo cái tàu lót phù lo tụi ha tụi huynh or because we've been serving God longer than others. Mai ấy phải phật cầu ha là cái tàu tàu He has brought a wrong mindset to us. cái phiêu mai ở tụi cái hạt hay tụi cái hiện phiêu mai cái tàu When God sees us, He doesn't see anybody. phải có huynh ấy cái mà tụi mày lót phù lo It's not something to establish your serving God for. mà tụi ngay à cái phật ata họ tàu lót cái ở tụi You should cái này ngáo cái tàu tàu basically Kalau open. mau lo ya dia faham kan tau hau na tau lele na tau gimu. Tau ke no fu ke tau tau ke. We run forward, but yet we still hold on to gentleness. Ana malu wanga kata. Faha ima ya malo ki olang mari. Aya ko yang kata ki. Ia tau mui. Illustrate the power of the Holy Spirit through gentleness. Mo ni o fe ma ki tau tau ke ki ko ma ko. Ko tai ki ko no tau God yai. wants us to use. Ka ki hatai mi fe ma ulah ta hai e tanga tai fa mo ui. Ka ko ma ko tau mo ui. There's never been a greater time for us to give our lives to Te ko God. no hinga ko mana ba he ia no fu he fare ko to ape. Because fear stays with Ka ki every fare ia hau household. hau he mana ba he tai min. There is no household in these days that is without fear. Mo ni mo le nga ui. It's true, many have lost their jobs, Ako more ka mo me mi po family. losing members of families. Ya mana ba sik do kai lili mo ya tangata. Au te fo mana tu mai apostolo. But the Apostle Paul Ia fiafi reminds ko us ni. today, Tamai e ki na ui. I hala kita maskusi. the man that was called, converted on the Ko alas ko de motolo unstoppable church. he's telling us on Ko alas ko de motolo he fiafi ko ni. he's coming among us, I he loto anga malu moloto kata. gentleness. Kia te ko. Ko le mo mea ki long. O we he ni i he fiafi ko ni. Ka pau ke fi mau halotu. Apa ke mau Allah tu kita fikir ni. Lava pe ke tu pe tu pe. Dia faz de lot ma. Dia faz ficar me tonga. Lava ke ni faz Allah. Lava ke ni faz ni mai tu faz Allah. Mak pergi kuih-kuih tu dah kata habis. You are here moving in our midst. Oh God. To sing in voice. Lord. Iyo tau ke maa o ako no loto nga o no lau maari e hen e kogo o ni tau ki hen ni e mo tau You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are. I worship
Ia da mai mau whamalo, mau whaketaki e te koe. Mau whaketae koe hoi ngau kei whaika tonu ai me ake nā te taimi toa ai me. Mau ilo ko koe o ke whakatatari mai ka te mau tolu, ke whakataho mau mato ke te koe. E nei marahi mau tao, mau kukuta mei loto i te mau tolu. Ako e fiafi e whakatawatai na mohono. O e fiafi o e ala makete i he loto. O e ngā ke hoko mai eiki e maohi ho lamari e maoni o ni. A ea makata ki, e ko puna ngalo ke mau mau e mo hui eiki. E ka ke mau mo. O whamalo e hiki u kei whaito tonu me. E te rea mai he fiafi koe ni, e te mau tonu. E o mau tari ihi o kia te koe. Mau tari ihi o e ike mau ilo kupau e ke toi whoki mai. Mau ilo e ike peke si e tai nia e te mau tonu. Whai e mau whiri, e ahon o mau whiri. Ke mau ta whoki moni kia te koe da mai. Tāpa kina mai hosi a si. Ala make he mai ke ngahi loto ko iau nau whia mau loto e hoa ko e hina mai. Pau ia hapa mo ui o kai ke pau e whakapeape e mo ui. Whakapau i e mo ui ko ia he hoa ko e hina. Ma tuku na uilo o ku ia whio i e mea katoa pe. Kai ke mau whia mai ke mau tau ke mau tau nofo he haisia ko ia ne a whie. O whia mai ma tau le tau a taina. Ke mau whia mai ma tau le tāku aki. Whia mau e ki mau tau le whakamonu ia ki o mau whamiri. Ki hosia si. Ki e kakai tona katoa pe eiki. O mau nofo ronu ko he whanua ko e ni. Ki he huafa si sukarai si. Na mai mau whamalo, mau whawhetai ke te koe. E ke ngalo ki nau tolu ki mau kau whataha koua ko e ni. Awa te mau lotu wa te ki nau tolu. Si mafi. O si ngai whamiri katoa pe wa ki mau kau ke te. Awa te malo ki a whio na holau maari e maa o te kani e te mai. Tō atu e tenga mo ui ko ia ko kolokola. E te lawa ke tupu ia kā mai e fua. Ko e koto tāpua. Na mai mau whamalo, mau whawhetai ke te koe mo. O atu ki nau tolu mohe ngā mamaki. O ke a whio ki e te mai. Si mo ia Moses e. Ane kei whai whainga mai. Tu ia ki mai ke haka ki o Sione na mai. Ka pungu ngā ne mo ui. Ko mau la tu ina mai ko to fra mo ui ko. Si mo ia nama. Sane fifita me ngalo he mau lo. Mo ki nau tolu hono ko to e. Ko ke aku ke mau lo tu he ho ko ni ki afio. Ke to kai mana. Ina mai mau fra malo ko mau fa pita ke te ko he ki afio ina mau. E ki fa ka kato mo me lo. Ina he ka to ki ho mo ka ke mau lo. Ki he ho mo mo me ni ko ni. E na mai mau kapaya te si mo e fai te kau. Wan pa mono hoa ke te koe na mai. Si family, kai ngā lotu ki tō, o ngā uru fai te whakatoka. Whakawhai ngā maare e a nge matapā whai ngā maare. Whakatāge ia e. Kono hinga ka lava e tau mua me fuaruto. Kono hinga pe koe ngā ue a whionai na mai. E ki haere mai aho lau maare e ka noko e aho siasi. Nā ki mau mātoku atu e whiawhi koe ni. Reso tau eki o whai tuaga mai whio hi pama holau maari e maa mani mani. Maa waho al o wha. E teki mau tolu ni whanoko toa pe. E au wana tuku e teki mau tolu, pe wana ngalo e teki mau tolu. A eanga malu, pa moeanga kātaki. Pa mea ofa ia koke whaki e teki mau tolu. Ke mau whanonga mo ia, kai owa rewa koke te whoki mai. I he wafa o sisu kalaisi. Amen. And amen. Now we're going to go and God bless you all. You are welcome. I get out.